Unaposifu na kuabudu, Mungu anashuka. Biblia inasema Mungu anashuka katika sifa. Kwa hiyo unaposifu na kuabudu, Mungu huwa anashuka. Na atakaposhuka tunatarajia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kuna mtu atakuja na magonjwa, kansa, ukimwi, ugonjwa wote. Katika kusifu, ugonjwa utaondoka. Na kuna ambaye anaweza akaja hawezi hata kutembea, lakini katika kusifu na kuabudu anasema nimekuja siwezi kutembea vizuri lakini Bwana ametenda. Kuna mwingine anakuja na mawazo mazito pale kwenye ibada, lakini kupitia kusifu na kuabudu anajikuta ile mawazo yameondoka, kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto inasema hivi, waraka wa pili wa Korinto sura ya 10 kuanzia mstari wa 4 wa 5, inasema uwezo wa neno la Mungu unadondosha mpaka mawazo. Kwa hiyo Mungu anaposhuka vitu vinatendeka vya ajabu. Mungu anaposhuka katika sifa, tunatarajia pia kuna mtu anakuja na tabia za asili ambazo sisi hatuzijui. Anaweza kawa na tabia ya ulevi, ana tabia ya uzinzi, ana tabia nyingi. Kwa hiyo tunatarajia Mungu atakaposhuka will encounter. Kwa mtu akikutana na Mungu, akikutana na Mungu, katika sifa vitafanyika.